Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas pričamo o suplementima koji mogu pomoći kod snage. I to ne samo fizičke snage, nego i mentalne. Jer prava snaga nije u mišićima, nego u mozgu, fokusu i u živčanom sustavu. Krenimo redom. Kolinski suplementi. Izdvojio bih alfa-GPC. Alfa-GPC je oblik kolina, esencijalnog nutrijenta, važnog za zdravlje mozga i kontrakciju mišića. Studije su pokazale da suplementacija sa 600 mg alfa-GPC-a može povećati lučenje hormona rasta i poboljšati eksplozivnu snagu kod vježbi poput bench pressa i skokova. Razlog tome je što kolin sudjeluje u stvaranju acetilkolina, odnosno neurotransmitera koji izravno upravlja mišićnom kontrakcijom. Dakle, ako želite malo dodatnog boosta u eksplozivnijim pokretima, alfa-GPC je jedan od rijetkih notropika s realnim dokazima. Piracetami, tu bi izdvojio Nopept. Piracetam je jedan od najstarijih notropika, radi u sinergiji s tim prijašnjim kolinskim suplementima. Dok su kolini gradivne jedinice acetilkolina, piracetami su stimulans zapravo za njegovu proizvodnju. Neki korisnici prijavljuju bolju koncentraciju, manji mentalni umor tijekom treninga, a Nopept kao jača i potentnija verzija često se koristi u nekim mikrodozama od 10 do 30 mg. On može poboljšati neuroplastičnost i kognitivnu funkciju. Kod snage to se indirektno vidi kroz bolji fokus, koordinaciju, kvalitetnije serije, pogotovo u zahtjevnijim vježbama poput olimpijskog dizanja ili teških powerlifting pokreta. Znanstvena istraživanja su miješana, ali postoje dokazi da Nopept i piracetam poboljšavaju protok krvi u mozgu i komunikaciju između neurona. Kreatin. Kreatin je možda najistraženiji suplement u povijesti sporta. Deseci meta-analiza potvrđuju da povećava snagu, eksplozivnost i mišićnu masu. Kako? Povećava zalihe fosfokreatina u mišićima, što znači bržu obnovu ATP-a, glavne molekule za energiju. To je ključno kod serija s maksimalnim težinama i kratkim eksplozivnim pokretima. Doza je jednostavna, 3 do 5 grama dnevno, bez potrebe za fazom punjenja. Ako radite punjenje, onda unesite oko 100 grama u tjedan dana, ovisno o vašoj tjelesnoj težini. Šećer. On je zapravo tu vrlo podcijenjeni suplement, iako često ima neku lošu reputaciju. Običan šećer ili glukoza može biti odličan suplement za snagu. Unos jednostavnih ugljikohidrata prije ili tijekom treninga povećava razine glikogena i daje brzu energiju, jer znanstvena istraživanja jasno pokazuju da glukoza poboljšava izvedbu u vježbama gdje treba puno eksplozivne energije u kratkom nekom vremenu. Naravno, to ne znači sada da ćete popiti litru soka prije teretane, ali 20-30 grama glukoze prije teških serija može napraviti neku razliku. Vinpacetin. Vinpacetin je derivat biljke zimzelen i koristi se uglavnom za bolju cirkulaciju mozga. Neka istraživanja sugeriraju da može poboljšati mentalni fokus i protok krvi u mozgu, što znači više kisika i nutrijenata. U kontekstu snage vinpacetin pomaže, znači indirektno, bolji fokus, smanjena mentalna iscrpljenost, mogu značiti kvalitetnije treninge, a time je zapravo i veći napredak. Biljni adaptogeni. Ovdje ću izdvojiti 3 suplementa. Adaptogeni su suplementi koji pomažu tijelu da se prilagodi stresu. To uključuje i taj fizički stres od teških treninga. Ashwagandha ima najviše dokaza. Pokazalo se da povećava snagu i izdržljivost, te snižava kortizol, hormon stresa. Lion's Mane Mushroom primarno je notropik, ali kroz poboljšanje neuroplastičnosti i živčane provodljivosti može pomoći da bolje aktiviramo mišićna vlakna. Bacopa Monnieri više djeluje na nekakvo smirenje i pamćenje, ali time pomaže kod oporavka i dugoročnog nekog napretka. Adaptogeni nisu neki sad instant booster, ali kroz tjedne i mjesece suplementacije doprinose boljoj ravnoteži hormona i živčanog sustava, što rezultira onda većom snagom. Nikotin. Zvuči kontroverzno, ali nikotin u malim dozama, poput nikotinskih guma ili pastila, može djelovati kao snažan stimulans i notropik. Studije pokazuju da poboljšava fokus, brzinu reakcije, smanjuje osjećaj umora. Za sportaša snage to znači da može biti koncentriraniji, agresivniji u dizanju. Naravno, govorimo o kontroliranim dozama, a ne o cigaretama ili vapingu, jer oni nose niz drugih zdravstvenih rizika.
Najbolji suplementi za snagu nisu samo oni koji izravno grade mišiće, nego i oni koji poboljšavaju mozak, fokus i stresni odgovor tijela. Ako ste došli do ovdje, vjerujem da vam se svidio video. Pretplatite se ako niste, jer objavljujem puno sličnog sadržaja. Ako trebate pomoć oko treninga, javite se na Instagram Rocky Coaching. Ako vas zanimaju moji liftovi, zapratite Instagram Rocky Power. Pozdrav i vidimo se idući put.